chung in chung television jana bam bagoi ta thonwe asai pupabu jang chui na tasat tingsa nai Wednesday tong local daily newspaper the Tamenglong Times the GAANPHIU Mails akatni the People Chronicles tong kabisu micham mai kwen ko pa ndalong ni Rai Mekho the Tamenglong Times ko kun helaway district nun khatni state nun tuang hospital Ramitai Health Center Tanting mai nun khang Indian Ministry of Health and Family Welfare Rui Kaya Cup Award to mai hai TA asai kum khang suna district hospital pangkho Tamenglong district hospital Rui ni Swan Award tai pangkan tai Kolkata ko nai mai RG Kar Medical College and Hospital ko Dr. Tarep suna suloi lokan mai jang rui protester nun rui dulanai rally protestat ko police le violence patante National Council of Educational Research and Training NCERT rui class 12 board exam tuang kathan mai evaluation model sakan mai Q2 students performance high classes 9 to 11 tuang kauri khau ni tuange khani skill based training ni zau kang sakante Gospel music tuang cham luan kho development thuk mai akhat suna dolanai hai Bethel Baptist Church Tamenglong headquarters kho Romai Gospel Music Association tai Reverend Khanglen Riamai General Secretary Romai Christian Forum Rui Lon Sulokante Kamung Khautai music khatni lunugai mai dawlogoi kane Spokesperson Subamai Michael Lamjathang ta dulanai kakai Penel Village Chorachapur ko mailun thamam mai nunrei attack sukane kuma mitai nuni mai ladbam tai CMN Biren Singh Rui indauna state tuang unity khani integrity ta direct challenge sutonge tuna sakane Bollywood actress Lomai khani ataw hai Mandi constituency kori BJP member of parliament Subamai ro Kangana Ranot khang social media zu kori death threat tomato sulwai lopuni tuna pingwang mai hai naite tuna sai The GAANPHIU Mails kuni kum ni hilawa me petrol pump nun kho thau rao kho na ba mai lung kho Manipur government rui lalu tipat makhang police personnel nun ta duty lo kho kuni te tuna sakante Dr. Achinglu Kamari hi me poems Song of Rengdailu a book of poems hai University of North Carolina as revealed tuang Global and Literary Culture Studies 2024 kho interdisciplinary course kho sam ka jap ni te tuna sai Cookie may form Azuri lang na Jantar Mantar New Delhi ko August 31st 2024 nung Union Territory Cookie Zome Goi Khang Kasem Lo Khang Rally tat kai puni tuna Samtari titai kane Rally tai Cookie NP khatni Cookie Students Organization lang na rui 1:30 PM kori 5 PM ngan na tat kai puni tuna titai kane The People's Chronicle kone kum ni hilawame Cookie National Organization tuang senior leader kani spokesperson rui sa mai thailaina su lagan khang sawa melad bamta Union Home Minister rina Lisau Chumake kumlana Cookie zo rina administration kalang demands wa mai hai constitutional framework bangkong nai tungde tuna sakane Dola nung di nai jimang tuang kong chasat kai mai kan khau mailun thai mai nun rui MLA tuang escort security personnel tuang tamai ban MLA KH Soikisan kakai tuang farmhouse lekin thabi Corina kachut lokante Lawn 76 tang mai Naga Martyrs Day mung dola nai di nai nung takai kante kamung kautai Naga mai tanbao mai goi khang sakhong lo mai tantai tanpalo kante The Proscribed Coordination Committee Rina Pupabu Jang Chui Sapu Nung Haipo Zadonang Tuang Luan 93 Tang Mai Dead Anniversary Kuang Namai Mako Sa Kuang Sumai Lien Lau Kante Mai Goina Sports Sam Lamni Thai Sam Loko Laireng Mai Suna Jiribam District Badminton Association Rina Langpat Mai Sagapam Dhana Singh Memorial Badminton Tournament 2024 Ko Mapu Biswajit Khatni Nisikanta Rina Title Lakante District Football Association khatni Senapati District Olympic Association rina langpat kan mai Super Division District Football Tournament ko Senapati FC rina champion lakante tingkum tamnu sku tang mai Portuguese football star Ronaldo rina TV channel now ko katong retirement plan lam ko sakane retire sosini Al Nassr ko rina supuni day to na sakane First Hypo Zadonang Football Tournament August 16 nung Rui Mini Stadium Tamenglong ko pulup ko pamay tay 29 August nung Final match hai Dui Than Long FC le Unique FC Rui Tingzin Kong Nai ko pulup ni te Kham mai suna ting nai lam ni thaisam lo ko chang mai 29 degree to 21 degree Celsius nai mi grina 4:56 AM to 5:39 PM gan ko mong le nai nai jimang nen ko ting 29 da puni asai kang suna tho kabi sumai cham kar lo te chana bam goita thongku te Luang kau